comrades. Nyakoronga juanga ka yor nyuolo tije ne rowere. Moko kuom anyuola hochako chenro mar neno ni rowerego yudo tich ahinya to kokalo kuom pur mamedo geng'o fuok mano mar tich e kind rowere. Jakom mar anyuola ma Bakiabi Henry Kisasati koloso e gwenge mago mag romo margi mar higa ka higa mano mar anyuola no e gweng' ma Chesikaki e kar chung' od bura ma Mount Elgon County ma Bungoma. Okoni chako riwruoge mopogore opogore onyago lemo kendo miyo rowere mang'eny ndikore tije bang' miyo gi puonj ahinya to e sekta mar pur kod keno. Ewi mano, jolony e pewe mopogore opogore ojiw mar keto tenge thuolo mar chiwo puonj ne rowere mabiro konyogi pidhore moloyo kata keto geno e tije mago magandika. Tuko na kitengo cha ukulima ambao wa kupata pesa. Tunasisitiza saa hizi sana kulima kahawa, avocado na mumea ambao unatuletea pesa. Sasa tumetengeneza kamati. Tuko na section ya mambo yetu ya pesa tunatunza namna gani. Tunatumia mbinu mbalimbali. Tunasisitiza mambo ya ukulima, mambo ya elimu na mambo ya kuishi maisha ambayo ya uadilifu. Tunataka kufunza vijana wetu. Tusiwache tu kwa hanging, tuwafunze kitu. That empowerment means a lot. Kama najua sheria, kwa nini nisifunze mtu ajue sheria? Kama najua hivi, kwa nini nisifunze mwenzangu ajue hivi? And that's how we are coming up. And I also want to make sure that I want this place to be developed. Tusirudi tu nyuma vijana kama vile tulikuwa umaskini. Pana tujiandikishe kwa wingi na tukue na kura mingi. Hiyo itatupea nafasi ya kuchagua viongozi ambao wanaofaa. Nikiwemo mmoja wao, najua mtanichagua. Na kupitia kwenu, hiyo ni ombi, naomba watoto wetu wakuwe nayo. Jambo la pili, niombe tuwe na amani.